Хобби. Досуг. Свободное время. Спорт. Путешествие. Чтение. Смотреть фильмы. Слушать музыку. Готовка. Прогулка. Поход. Хайкинг. Договоренность. Встреча. У тебя есть время. Мне нравится. Мне нравится читать книги. Какое у тебя хобби? Давай встретимся завтра. Ты свободен в субботу? Ты свободена в субботу? Пойдем в кафе? В 7 часов вечера тебе удобно? Извини, я занят. Извини, я занята. Давай перенесем встречу. Какое у тебя хобби? Мне нравится слушать музыку и путешествовать. Класс. Ты свободен в воскресенье? Да, свободен. Давай встретимся в парке. Отлично, в 5 часов подойдет? Да, мне удобно. Давай пойдем в кино. Сегодня не могу. Давай завтра. Хобби. Бос уақыт. Спорт. Саяхат. Оқу. Фильм көру. Музыка тыңдау. Тамақ дайындау. Серуендеу. Тауға шығу. Кездесу. Уақытың бар ма? Маған ұнайды. Маған кітап оқу ұнайды. Сенің хоббиің қандай? Ертең кездесейік. Сен сенбіде боссың ба? Кафеға барайық па? Кешкі 7-де қолайлы ма? Кешір, мен бос емеспін. Кездесуді кейінге шегере тұрайық. Сенің хоббиің қандай? Маған музыка тыңдау және саяхаттау ұнайды. Керемет. Жексенбіде боссың ба? Иә, босмын. Паркте кездесейік. Жақсы, бесеуде қолайлы ма? Иә, болады. Киноға барайық па? Бүгін болмайды, ертең болсын.